Marwa en Winnie Adoyo. Ji adek owito ngimagi tok jonjore mag jamni negogi e gweng' ma Ikek Sapuk, kanyakla kod Pura e kaunti ma Samburu, kata bed ni jolweny ma KDF timo apedha e gwengego. Ji adego koting'o ruoth nowito ngimagi okinyi ma kawuono tok jonjore go goyo gi bunde e kinde rakruok mager manobede kind jolweny kane gilawo ndach jonjore manokwalo jamni. Jolweny adek bende oyang ni noyudo hinyruok mag lisasi ka jonjore moko bende oneg e apedha no. We Chris, si tunachukua tu. Tutaenda pale. Yes, niona ina mountiwa. Wana mount. Kwa majina naitwa Christopher Lankalipi. Nataka kusema na Rais Ruto na Waziri Kindiki. Ni nini tunangoja? Mnasema disarmament hatuoni. Kila mtu anapigwa hapa, askari anapigwa, wiki mzima tunauawa. Mpaka hata chief leo anauawa na raia wengine na NPR. Sasa ni nini ambayo mnatungoja? Tunaomba serikali, tunauliza, tafadhali mtusaidie. Tumeumia na tuko ndani ya nchi ya Kenya. Tunang'anyang'anya mali yetu, tunang'anyang'anya mchanga. Mimi naomba kama Mkenya, kama kuna kile ambayo utasema utafanya kuja kusaidia Wasamburu, hebu jaribu leo ufanye kazi yako ambayo nilikupa kura yangu ya kutosha na nikachagua serikali yako, pia umechagua Kindiki. Jaribu vizuri sana ufanye